Kažu da je zdravlje najvažnije na svetu, ali koji je to jedan najvažniji faktor do koga su naučnici došli, koji utiče na naše zdravlje? Danas pričamo o tome. Ćao svima, ja sam Nebojša i tu sam da vam pomognem da preuzmete kontrolu nad sopstvenim zdravljem i linijom. Šta za vas predstavlja zdravlje? Ako bismo da pitamo doktore, onda bismo morali da konsultujemo definiciju Svetske zdravstvene organizacije koja kaže zdravlje je skup psihičkog, fizičkog i društvenog blagostanja. Društveno oni kažu socijalno, u originalu nije toliko ni bitno, ali suština je da je ova definicija blago zapetljana. I zato, ajmo odmah na početku, izazov za vas, dole u komentarima, napišite mi u 2-3 reči, 5, koliko vam treba, šta je za vas definicija i kada se vi osjećate zdravo, a da to nije odsustvo bolesti. Kao, znaš, ja sam zdrav kad nisam ni od čega bolestan. Jer moramo da shvatimo jednu stvar. Zdravlje nije samo crno-belo, kao ja sam zdrav ili sam bolestan, nego i kao imamo neku liniju od, mrtvila totalnog do pucanja od zdravlja, da? I to je ono što želimo, svima nama kada se kucamo čašama u kafani i kada nazdravljamo za dobro zdravlje. Danas pričamo o najdužoj mogućoj studiji, zdravstvenoj studiji na svetu ikada u istoriji čovečanstva i lepo ću vam predstaviti šta je glavni zaključak ovih naučnika koji su se tome posvetili, ali obavezno ostanite do kraja gdje ću vam dati svojih 5 najzabavnijih savjeta za zdrav život po ovoj definiciji ovih naučnika. Grupa istraživača se još daleke 1938. godine pozabavila ovim pitanjem. Otišli su na Harvard univerzitet i tamo došli na 2. godinu i uzeli su nekih 268 studenata kako bi proučavali njihovo zdravlje i istovremeno su uzeli neku tamo dečicu iz ne baš tako dobro stojećeg staleža kako bi mogli da upoređuju rezultate. Sad, zašto je to bitno? Pa zato što ta studija i dalje traje, znači napunila 83 godine ove godine i naučnici i dalje rade na istraživanju tih rezultata i dobijanju boljih, kompleksnijih, konkretnijih odgovora na pitanja vezana za zdravlje. I ono što je najbitnije, kako se studija zove? Studija se zove po univerzitetu Harvardska studija. Svake godine su ovi istraživači odlazili na Harvard i ponovo pregledali i te studente i ovu decu iz tih godina kako bi pratili stanje iz godine u godinu. Tokom godina, s obzirom da je studija nastavila da funkcioniše, ti originalni subjekti su dobili svoju decu, kasnije svoje unuke, retko ko od njih je i dan danas živ, ali suština je da su i doktori koji su to obavljali morali da se menjaju, tako u skladu sa godinama. U početku su im merili jednostavno neke osnovne zdravstvene parametre koji su bili dostupni za merenje u to vreme, a vremenom se to onako unapredilo, tako da oni danas imaju pristup svim njihovim zdravstvenim kartonima, analizu krvi rade, snimanje mozga, tako da imaju jednu vrlo ozbiljnu i sofisticiranu sliku zdravlja svakog od ispitanika. Nekadašnji direktor ove studije, američki dr. George Vaillant, je definisao u svojoj knjizi 5 najvažnijih faktora zdravog života. Na prvom mestu je, šta? Fizička aktivnost, naravno. Na drugom mestu, odsustvo pušenja i alkohola, standardno. Na trećem mestu, prisustvo mehanizama za toleranciju životnih uspona i padova. Jako bitno. Na 4. mestu zdravo telo, kako on definisao, odnosno odsustvo gojaznosti. I na 5. mestu stabilan brak. Ali koje je najvažnije pitanje koje su ovi naučnici kasnije postavili kako bi dobili jedan odlučujući faktor? Jednostavno su gledali ljude kakva je njihova situacija kada imaju 50 godina i kako takav jedan životni stil utiče na to, odnosno na njihovo zdravstveno stanje kad napune 80 godina. I došli su do jednog vrlo zanimljivog zaključka. Došli su do toga da je zapravo najbitniji faktor za čovjekovo zdravlje njegovo zadovoljstvo kvalitetom odnosa sa drugim ljudima. Mislim, svi znamo da smo mi socijalna bića, tako, i da živimo u zajednici i da smo nekako upućeni jedni na druge, ali ovo je bilo prvi put da su naučnici zapravo kroz studiju, jednu ozbiljnu studiju sa solidnim brojem podataka, na dugom vremenskom periodu mogli da ukažu na to kao, ljudi, pa nije gojaznost, nije pušenje, nije fizička neaktivnost, nego kvalitet zajedništva, osjećaj pripadništva, druženje, da ne kažemo ljubav.
Poslušajte samog doktora Waldingera koji je trenutni direktor i vođa ove cele operacije. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. I ja samo mogu da se nadovežem. Za zdrav život najbitnije je iskrenost, razumevanje, ljubav među ljudima. Bez toga ni zdrava ishrana, ni vežbanje vam neće toliko značiti. Ako želite da čujete još razbijanja mitova vezanih za mršavljenje, kliknite ovdje pa da čujete mene kako sam nekada pričao malo i za TV. A sada bih vam rekao, saopštio, obradovao vas sa mojih 5 savjeta za ostvarivanje zdravog života po ovom principu. Broj 1. Ne shvatajte ljude previše ozbiljno. Neki se samo foliraju. Broj 2. Smejte se kad god možete, čak i na glupe viceve. Ako vam treba inspiracija za to, onda zapratite Andriju Miloševića na Instagramu, čovjek je talentovan. Broj 3. Iskreno pohvalite sve što vam se sviđa kod osoba sa kojima dolazite u dodir ili u susret. Ja to iskreno volim da radim i mislim da nema ničega lepše od tome i verujem da smo mi ovdje Balkanci onako malkice zatucani po tom pitanju, ali to je na vama da proverite, znači u svom mikrokruženju, da probate malo da komplimentirate, ali iskreno svoje bližnje, pa da vidite da li tu ima nekih pomaka. Broj 4. Oprostite sebi svoje grehe. Probajte, proces je u pitanju, nije tako lako, samo ja sam vam rekao pa vi ćete to da uradite, ali obratite pažnju jer možda ste uradili sve baš onako kako ste mogli, najbolje što ste mogli. I broj 5. Idite redovno kod svog lekara i obraćajte pažnju na sopstveno zdravlje. Slobodno prenesite lekaru šta ste naučili iz Harvardske studije. Za sve resurse za ove video možete pogledati dole opis, a ako vam treba pomoć za mršavljanje, onda pravac na moj sajt. Danas smo pričali o Harvardskoj studiji, najdužoj studiji u istoriji medicinskog istraživanja, studiji koji i dalje traje. Naučili smo da je najbitnija stvar za zdrav život zapravo kvalitet odnosa sa drugim ljudima, sa bližnjima svojima, a do sljedećeg gledanja ja mogu da vam ponudim da vidite kako je Nemanja, jedan od mojih klijenata, izgubio 16 kg u prvom mjesecu, tu negdje levo desno, kliknite na video, ili da se pretplatite na moj kanal. Znači share, like, subscribe, sve ono što se inače radi na YouTube-u. Hvala vam na gledanju ovog videa i budite mi legendarni, jedva čekam da se vidimo sljedeći put.